bivši univerzitetski profesor, diplomata, član reda malteških vitezova. Doktore, morala sam. Dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro i hvala vam što ste me pozvali i što imam priliku da gostujem u vašoj emisiji. Pozdrav svim gledateljkama i gledalcima vašeg jutarnjeg programa. Pripremate se za odlazak u Beč, gdje je već ugovoren nastup, odnosno gostovanje Bokeljske mornarice. Kojim povodom ćete putovati? Dakle, među svojim brojnim aktivnostima Bokeljska mornarica gostuje i u inostranstvu. Mi smo u zadnjih nekoliko godina imali nekoliko značajnih gostovanja. Još 2005. godine Bokeljska mornarica je gostovala u Veneciji, prošle godine smo gostovali u Trstu i sada početkom oktobra gostujemo u Beču. Tako smo zaokružili 3 najznačajnija grada koja su istorijski vezana za Boku i Bokeljsku mornaricu. Kad je u pitanju gostovanje u Beču, ono je realizovano, kao što ste vi napomenuli, zahvaljujući saradnji, izuzetno uspješnoj saradnji sa našom ambasadom u Republici Austriji, sa kojima smo već mjesecima u dogovorima i pregovorima oko organizovanja toga gostovanja, i ono će se realizovati od 2. do 6. oktobra i Bokeljska mornarica, otprilike sve zajedno cijela ekspedicija, oko 70 ljudi, tu je gradska muzika koja uvijek prati nastupe Bokeljske mornarice i glavni odred Bokeljske mornarice koji će nastupiti u centru Beča, prodefilovati ulicama Beča, a onda na najvažnijem mjestu Beču, ispred katedrale Svetog Stefana, otplesati svoje tradicionalno kolo. Pored toga, naravno, predviđen je prijem i u ambasadi, a isto tako i u opštini Beč. Moram naglasiti da, pored uspješne saradnje sa ambasadom, da to gostovanje se realizuje zahvaljujući sredstvima koje je odobrila opština Kotor. Kako vam djeluje ovako kada gledate ove snimke sada u starom gradu? Upravo što gledalci mogu da vide. Pretpostavljam da je ovo poseban doživljaj i za mještane i gdje god se pojavite. Da li ste u svom matičnom gradu, da li u Crnoj Gori ili negdje putujete svjetskim meridijanima? Ja bih naglasio, kad je u pitanju Bokeljska mornarica, par elementarnih podataka. Dakle, Bokeljska mornarica je najstarija postojeća organizacija, pomorska organizacija na svijetu. Dakle, ona je osnovana 13. januara 809. godine, dakle prije 1210 godina, i u toj dugoj istoriji smo akumulirali puno tradicija, promijenili više puta statute, funkcije i tako dalje. Danas je Bokeljska mornarica memorijalna organizacija koja ne samo čuva sve tradicije, nastupa u određenim prilikama, pleše svoje tradicionalno kolo u drevenim uniformama i sa drevenim oružjem, nego isto tako ima veliki broj drugih funkcija, kulturnih, izdavačke djelatnosti, a naglasio bih, što je posebno značajno, da je Bokeljska mornarica i prvo nematerijalno kulturno dobro koje je Crna Gora kandidovala prošle godine za upis na reprezentativnu listu UNESCO, i mi očekujemo da otprilike polovinom decembra da ćemo biti proglašeni prvim nematerijalnim dobrom Crne Gore, tako da na listi UNESCO-a, tako da naši nastupi, ne samo u Crnoj, a pogotovo u inostranstvu, imaju više struki značaj, ne samo kad je u pitanju promocija Bokeljske mornarice, nego ukupna promocija kulturna, pa ako ćete i turistička, i Crne Gore, ne samo Boke, nego i Crne Gore, tako da i ovaj nastup će imati taj efekat. Višestruki u svakom slučaju. Da kažemo da je Bokeljska mornarica nastupila u Beču 1908. godine, dakle prije 111 godina, i to je prvi put da je ona otplesala tradicionalno kolo van Kotora, dakle van matičnog grada. Jeste, jer do tada Bokeljska mornarica, njeno sjedište uvijek bilo u Kotoru, jer nije imala tada podružnica, u međuvremenu reformisana i sada okuplja, ima 2 podružnice u Boki, u Herceg-Novom i Titu, ali centar je uvijek bio Kotor. I prvi put je 809. godine otplesala svoje tradicionalno kolo u Beču povodom 60. godišnjice od krunisanja Franja Josipa, jer je tada Boka više od 100 godina bila dio Austrije, odnosno tadašnja, tako se tada zvala, Austro-Ugarske. I mi se vraćamo samo, poslije 111 godina, u Beč, koji je značajan ne samo zato što zbog veza sa Bečom, nego kao što znate, Beč je od najznačajnijih kulturnih centara, jedan od najljepših gradova Evrope. Kada putujete?
Kada putujete u Beč? Uveče 2. oktobra putujemo cijelu noć autobusom jer je ekspedicija velika, a i preskupo je da idemo avionom. Pored toga mi nosimo naše uniforme, drevno oružje koje ne možemo transportovati drugim sredstvima i za koje je potrebna posebna dozvola jer je to zaštićeno kulturno dobro. I vraćamo se 6. tako, to je otprilike program. Budući da će i naš snimatelj biti tamo, pratiti ovaj događaj, onda ga nagovorite, sada vam ja dajem to odobrenje i negdje to i molba, a ako hoćete i zahtjev, što da ne, da naprave nekoliko zanimljivih snimaka, ako budete voljni iz Beča da se uživo uključite u jutarnji program. Da, prati će nas i snimatelj i novinar televizije, tako da će, pored izvještaja za dnevnik, eventualno vaš program, biti pripremljeni posebne emisije koje će se emitovati. Saznaću ime, to ću ja lako dogovoriti. Hvala gospodine zbog tega mnogo. Hvala vama. Srećan polazak, da sve to bude kako ste kazali što se tiče reprezentativne liste UNESCO i vjerujemo da će to krajem ove godine biti realizovano. Vidimo se ubrzo. Hvala. U nastavku Ukus jutra, šefica kuhinje Slađana Šoć priprema slane keksiće.